Ebusiafo na ye chiacha obibiara esanso ema ahwefo etiefo adofo ganafo nyinara ye mobibiara kwaba edeba Attention TV eso your most inspirational YouTube channel. Ebusiafo oba yen channel no so na say you are new to the channel. Na sa wonya subscribe ya ho bra se kwanso bon homodene na subscribe kama enfa ema se ne be ya yenya the video fufo nya betudwa pa obenya nkae bo na wo so aba channel no so wa behwe bi ama wo so hu ne e ekoso ewo man Ghana emu. Ebusiafo ebra mensa wo bra ne yembonra ensem na yewo ede emamon ebuchafo na yesi from na ya share ensem na se na yedi amamoda na ye tense yede mbepo ede remu ewo kasoa ene ne mpotemu na amane bobi efri ohonomo eba eni enyanyi papa ni ye tense abrante bia ne din ede yaw abrante abono mode asen ho ahomemu akonu ho efi atiasefo asase so a enye asem ketwa abrante kiremu a wiase nya ne debiom abrante kiremu a asase so nya ne debiom ni ye tense ni girlfriend na ono wo a ni girlfriend din edi gifty the girlfriend ni eja no ho akọ ware be ma foforo eno ananam so ane ama abrante ode ahomete akose no ho akonfa na se ode no kon akọhye ahomemu a ene abrante ato nananam awanse no ya enye asem keto ne buchafo ebra asemi beto social media no Ghana fo bebre na wo mo kasa ede afa asem wanya asem keto ebinum se abrante sebe emema do edos wo enkrabote so anase emema do edos wo man Ghana mu wonye bi anase so bi ni weja ya unye onkope bi hyem ejebi wa ejebi nti asiana ebinum so kyeremu se ayeye ne mai mu ye broken heart ya doso in fact bebre na do mo kasa ede afasa asem ebuchafo ebra mense wo bre ne yankone nkoti asem mu nkyeremu oba also for comment ebre ye of adu ani kyerem e wo kaso baby I friend Shalom City and we would see ya east me ho ana sa asem no esi ya branch ne din pa ya brofo din ya dan so e shedra kofosu but do one friend Nana Yaw oni ababa we atena ache ekobe 5-6 years niya o macha potemu ache na fa de ko ba yin na se ababa wa no ehwe tiri obranu mu esi ayede a na wo se wotu abata mi no ka sei ababa wa no etu bata every ka so akopiem ewokumata bonten so a odi nkui ewokumata bonten so kasa ni nyemu hwem kakra ye ene se abranche ne na ababa wa no etere mpempi no aya na abranche no etaye ni amon sam eki ababa wa no na ababa wa na yese obeko na abranche na kwache no wasatana no na tana ta to kwanka tinka wo sa ti wedi baba wa ni jigum abopie kumasa bonten so no nya de abotima baka aso ha bioma se bi no kasa baba wa abaka kumasa eno na abranche atana se adwen ho enwute ne yiri ya na nege ya wakwaja no hoyi ya dia bedi ni dem yi na se be ha ni yi fa bi baba wa no aboa no bi sikasem ni ododie mu ni onyoma nyina ya dia ababa wa no aboa no nti eye ni yasa ababa wa no eda no ho akọ abranche ni di kan ya hyase ekofa eduru a DDTV anka wonu mu awu nyame ya dom ama makokopie no so ama edinu kopie mo so piti ama ne de no to no eti sam odi kan yes attempt na wasanka mpotemu ofo no report abranche na nka psychiatric hospital bi anase psychology bi anka pema abranche no o ma hwe kira kwan ene na ofa ene ye da sori abranche etinyo kofa o ma da so ne kon a waso na no mo se no fansa no bewuru so o toileted to na seminken kan letter nfa ma etiefo a letter abranche no tro ye ne say I say life is a journey. I started mine at a tender age. I have done a lot, and I met a lady which I love her very much. She takes care of me, guide me, protect me, but I took her for granted. I did a lot for her, but now she has broken up with me. She has done a lot, but I can't stay. Here, I can't stay, and here say she is getting married to another man. Life is a journey, and I have ended mine. Gifty, thank you. I mentioned that I was to one sana. Or sana no one said no. Abodam keke. Afane bro for no last one nye. Enya brofo enya asem kura. Edam no wabo. Ubekom na wote wotena ya twerɛ brofo am ya make ya grammatically correct. Na wo pentima ko wunti na odi broken tato. Me ba to san ko ba me kan letter hwe ade. Wo kan no apose. Okay, letter no me sha here. I say life is a journey. Wo say abrabo ya kwantu. I started mine at a tender age. I have done a lot. And I met a lady I love very much. She take care of me, guide me, protect me, but I took her for granted.
I did a lot to her, but now she has broken up with me. Was it do one na me kumi ho ye man no na so ene wona me ntamate. She has done a lot, but I can't stay and hear her getting married to another man. Was why ye bi. Onna brabo ndu why ye bi amane pa na so. Sa ababa wani gya no pa ko ware ono an yonko be ma pa de. Ontimi ntenase. Life is a journey. Asase su dua biem o se abrabo ya kwantuo. And I have ended mine. Gift, thank you. What's waiting to us biem. Ajo gift you say ko share gift. Gift ni na so. Oh, but gift pen o try. Hey, abadu join me ha. Hey, emumpa samadu yo my pa minua 30 years we abochi ni na sem kura. Me ba cho wutie mi atie mi ye pa. Yesi wo awusu a oja ye unya ware pa. Ena wiase ade e betu bia ne papa na di akire ba. Ah, wo de wo se wo hyase ntem kura ntia baba we amfa nwo wani na to aso abrabo mu a. Said I would take it for granted. People also take it for granted. Tina say ko tena se acha kura no de me say na kuma atete sunsun kura afi ebeko. Afi onam nam na obe tu ahu pa obe hia de efe eche de ekoro no. E ba to wutie mi a ebia you are in a dilemma sabri. I say ye wo de esa na ye wo de esa jan man nko. Wo na feel say wa ya du twam kura wu ne so bada ana ne so be mada. Wo de oso okwa wo mpa mu no so okwa man nko. Wo nam ubenya de odo no. Number 2 mafutuo ni nie. Mo ko relationship mu a emema ne titiri mo mpe oba odo ye de odo no too much. Yes I say ya ne besi. Be me na what full stop and say to anasa koma. Or the full stop and a seat for. There the idea let I watch room ya. Or the full stop. Na conclusion salutation ya conclusion was saying. In conclusion no. I want to tell life is a journey and I have ended mine. Give you thank you. Now for the video no, o study video na me buy any video no ba ku ma. Abrante no o share ni nampopo a abrom ko ngu sense ro no. Ene dot ni wi a nkofo hyigu abrante to no. Nika no omo bi e kire wa no omo num wi na omo punu hye ndegu nika no ton fo wana mu twabo no. Omo twabo abrante na bra wo sense ro no fa. The matter na kira de no sebi nyesa bia ni sana mo na wo tuni. So ono ba ti ona oba se sebi ono ntina bia ma. They so bebre buya e kire se ma do so bebre. Na wa kwasha wa konfonti omo yare a omo din sebi na mu no few abrante abra no sen bia no so ho. Me ba cho mo mehwe asem na awe ho na ne saman ejina ho a obesum mo. Sa abra no mo behu sa abrante no wato ne kon a ahoma no sore mene awurade awu we pa de mintimi hu sa o. Ka che onu ase no nyawa. A wo sen ko mo ye fast kura twade no e ma ne saman ho tono no. Wo makoso jot. Minim say king size o. Say 55 o. Say embassy o. E bia na e Tosca. Nya sanso a London Brown. Mo ka bin kan mama. Where are the bad boys? Eno omo twini mi no omo jagu ne tu say huha. Wo mo ma ne saman ri a ho ne ho. Na me ba to abranche ro ma me no papa wo hefa. Papa njem ba kai ye ne se abranche ne be di djuma e wo ka so a enya de a negotiation bia wo ka so ne potom wo say. O say ka so akro na ka sana kwe baby mapa poro so eti obi fi baby na abesi o no ye djuma ta pepenete enya de negotiation ni dia wo ka na gift no so wo ne mfoni no ho ebusa for sa pepepe anate ha na me de ensemi na ebesi edi amama me de ensemi bra me din ara energy cup na ete makramo